पुलिस नि याकनि खारै थांनाय खरगनि डाकातनो इनकाउंटर खलायका खासार हांकनि पुलिस खरगनि पातिमा थायानो थैका कक्तिसाला पुलिस बाय कक्जागै थैनानि डाकातनि सिनिमुं मानै मांखा बरक अंखा कामसुल इस्लाम बरबुरिया मुंगै लकाय उमर थामची बाते आबुल हुसैन बरबुरिया मुंगै आबुर उमर नैजिथाम खरगसानि न काचार हांकनि साइदापुर ते खरगसानि न सोनाबारि गाट बरकनि बुमुं रगन जुदा जुदा थाना व गोबांमा सामुं हामिया खलायमानि मामला तंगो होने कक्तमाव सावि मानखा almost it was a standstill kinds of a movement. Tate in the taking cover of the darkness and slow movement of the vehicle, hetu ji duta dakayat ami amar gadi tase hetu gadi darwaza khuli plai tu palai gol. Tak amar OC aru logor ji sub inspector aru constable ase hiotok tak rokhabok chesta korise kintu they are dreaded criminals, so they were just running away. So in order to effect the arrest, minimum force was used. So in that tak goli lagise aru hi tate podi gol ami tat immediately OCG ase OC tak uthai plai PHCG kalaina ase tak loi goise tate doctor first aid diplai hiotok SMCH refer korise kintu SMCH जितिया ही पाइसे तेतिया after reaching SMCH doctor declared them both of them brought dead.